95% Tal-Ġirbin li ħarġu l-borza s-sewda barra d-dar tagħhom il-Ħamis filgħodu isseparaw l-Iskart Kif Suppost. Dan ħareġ minn proġett li qed isir mill-kumpanija Coca Cola li qed taħdem fuq kampanja World Without Waste. Dan kollaborazzjoni ma' l-għaqda mhux governattiva Ċiprijotta akti. Bil-lokalità tal-Birgu ntażlet sabiex fiha ssir riċerka u jiġi analizzat kemm in-nies tal-Birgu qegħdin jirċiklaw l-iskart kif suppost. Il-Ħamis filgħodu ħaddiema tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ġabru diversi boros suwed tal-iskart li sabu barra residenzi, barra ristoranti u uffiċini. Il-boros ittieħdu l-Kunsill Lokali tal-Birgu fejn infetħu sabiex jiġi analizzat kemm il-ġirbin u r-ristoranti u l-uffiċini li hemm fil-lokalità qegħdin jifirdu sew l-iskart. Żenja l-Osido mill-għaqda governattiva Ċiprijotta tkellmet dwar sabu fl-ewwel ġurnata ta' dan l-esperiment. I can tell you that we are impressed of the level of recycling that is done in households, especially organic, which is the problem generally. We found less than 5% organic in mixed waste, which I can tell you we are working in more than 50 countries. It's the first time we find this amazing result in municipal household waste. Is-Sindku tal-Birgu John Boxall qal li dan il-proġett se jsir darbtejn f'xahar sa' Diċembru wara jsiru rekomendazzjonijiet neċessarji. Iżda mhux l-istess jista' jingħata l-istabbilmenti kummerċjali li ħafna minnhom baqgħu jarmu kollox f'borza waħda. Sinċerament nixtieq nagħmel appell lill-Gvern ċentrali biex bħalma saret il-liġi għal kull resident li jgħix f'dawn il-gżejjer issir ukoll il-liġi għal kull ħanut li hawn f'dawn il-gżejjer. Dan il-proġett se jsir ukoll fuq il-kampus tal-Emkas. Apparti dan il-proġett se jiġu installati 15 il-kontenitur tal-iskart fil-Birgu u s-sena li ġejja se jiġi installat sea drone li jiġbor l-iskart mill-baħar. L-uffiċjal tal-kumpanija Coca Cola Stephen Bonnici tkellem dwar l-impenn tagħhom sabiex ikollna dinja aktar nadifa. Għandek aspett ta' on-the-go recycling fej qed jiġu installati numru ta' bins li dak li jkun meta jkun qiegħed barra u tikkonsma affarijiet u tiġi biex jarmi ma jarmix ġa bin wieħed imma qed jissortja mill-ewwel u ma hemm aspett edukattiv. Aspett edukattiv li ħajolqot kemm tfal tal-iskejjel kif ukoll imbagħad il-pubbliku in ġenerali għax ħajkun qed ikollna stalls postijiet differenti fosthom Science in the City. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.